ngicela ngifundeleni ke John 15. Ngifundele verse 4. Thank you, Jesus. Yes. Hlalani kimi nami kini njengalokho igatsha lingethele izithelo ngokwalo. Hlalani kimi. It's a two-way. Hlalani kimi nami ngihlale kini. So you have to recognize. Noma ngathanda ukuhlala kuwe kodwa uma wena ungahlezi kuye. Okay, ufana ne-keyboard. Kodwa engaqhumekile. Hlalani kimi. Ngicela ungifundele uverse 7. Uma nihlala kimi. Uba 7 lo? Oh yes, Uma nihlala kimi. Namazwi ami ehlala kimi. Manake. I-keyboard ikhipha sound. Amazwi e-sound ephuma keyboard akuyi keyboard. Inama lyrics nan ikuyo. Kodwa ukuze sibone ukuthi kukhona ehlezi kuyo. The keyboard must be connected. Okay, connected in a form of what? There should be electricity, which is the source. There should be power. There should be fire for it. Ukuze sikwazi ukuyizwa. So ukuhlala kwakhe kithi nathi sihlala kuye ikhona into okufuneka ibonakale. Amazwi akhe noma sithi senzani sikhuluma language yasekhaya bekhala kumnandi kukubi kubheda emabhenki ngikhulume ngoba amazwi akhe ahlala kimi angikhuluma isimo ngikhuluma okuhlala kimi ukuthi is God, he is everything ohlabalelayo uthi ngicabile he kakhulu nxa ukimi Nkosi empilweni yami akuhlezi inkinga kodwa kuhlala yena yini avusa ivasi alikimi is the connection. The connection funa must be connected. Khona ngijahe khona qhubeka shona enzansi ulande mayo saya. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi. Manake kukhona lo uma uthi khona elandelayo angibuyela kwa background ba Johan kwenza yini enzeka uma nihlakini namazwi amhlala kini niyakucela enikuthandayo maye bese nikwenzelwe. Uma nenza njani nami futhi ngenze njani i-connectivity kukhona i-two way naye uyafuna ukucheck ukuthi ngisazi into ngiyangithi kubantu abagulayo ngithi ukhona umuntu ogulayo la ngathi ngangibamba. One of the things engisurvive ngo 20 ngoba how man 21 was it no 2011 ngigula kakhulu ngigula ngasazi yabo odokotela sebengasazi ukuthi bakwenzani sebekuninto bonke ayikho kwavuka into ethi my body is the temple of God. Umzimba wami uyithempeli likaNkulunkulu. Ngesikhathi ngamukela uJesu ubuthathu bonke bangena abahlali awubafowethu uma buhlala bukhona to govern my whole system. Now bese ngitshela umzimba mina ukugula wami kwa-2011 angithandazelanga base behlulekile kwafuna mina ngikhulume nomzimba ngithi my body ake ngikukhumbuze ukuthi uthwele uhlela ubukhona bukaNkulunkulu wena. iBhayibheli ke lami lithi uNkulunkulu ngukuphila. So uma ngabe ukimi mina kusho ukuthi mina nginokuphila futhi anginakho ukuphila nginokuphila okuchichimayo. Ngakho my body will never share sicknesses. Awubafowethu ngizweni angithi sifuneke sikusiza nokufunda ukulwa. Useshila udokotela washakushoyo but usho into kumuntu oconnected. When you are connected, you are not discouraged by what the doctors say about your life. You just check the connectivity. But when you are still connected, the enemy
will never be able to destroy your life before time. You check the connectivity. Connected, God will bring, the Holy Spirit will bring the verse, and you will never die before time. You will live to accomplish the purpose of God. You will never die before time. Only if you are still connected. Amandla akuba connected. Amandla akuba connected. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A connection. See, how do we sustain? Let us talk about connected. One, sihlala emvinini kuyisikhathi noma ngesikhathi sihlezi uthi uDavide bafowethu kusho indoda yeziphi ithi ngiyakhetha kunya ngucelile ukuhlala awubafowethu ngihlala endlini yakhe ziyanginetha ngilwa izimpi kodwa mangihleze endlini yakhe i-connection yami right angiboni inhlupho angiboni izimpi kodwa ngiphakamisela amehlo ey'ntabeni bese ngiyahlabelela ngithi usizo lwami luvela kuJehova because while you are connected izinto ayiphetha a praise and worship song will just rise up bakuzwe uhlabelela uthi uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu ngizolibonga nkosi yami ziyaphetha izinto kodwa I am connected. I am connected. Lima Shadia Hasina, the miracle. Angazi ngikhuluma nobani. The miracle yakho ayikho la emahlweni. You check your connectivity. Yolanda Sandy Mahalusha. You check your connectivity. Uma uconnected correctly. Uma ingcwele uyakutshela indlela yokulwa. Angisezwakalanga bafowethu. If you are correctly connected, uma usempini, uma ingcwele uyabonakele obhekene nayo, ayibafuna abakhulumayo. Ifuna iphukuphuku azimdumisayo inkinga ikhona zingasho lutho ngayo base bamangala abantu uthi waya ngakhulumi ngenkinga. It's no more about me. Ipi angibhekene nayo akuyona yami eyesource that I am connected to. Mine is to worship God. uDavide umuzwa ethi be still and know that Nkosi I am God. Be still. Be still. Be still and know. Be still and know. Khona ugalela na ubhekene nempi ugalele uze ukuthi impi imile ukwenze konke kodwa uze umoya uncane kancane athi just be still and know yebo kuyabheda akuhlangane bayakuhleka bathi uNkulunkulu omkhonzayo izinto mazinje uthi ufuna ukubaphendula athi umoya ingcwele just be still kuthi angisho njalo ngithi just be still and know that God
is good. He will show up. Kukhona izimo. Hawu Nkosi yami. Kukhona izimo sikhuluma nge-connectivity. La ofikela ukukhathala. Ukutshela abantu ukuthi ake ningithandazise. Ngoba inkinga yakhe ayindawo. Hey bafowethu. Uthi mawuthi eguqa. Ubona ukuthi amazwi angisenawo ukukhuluma. Sengikwenze konke ngifastile. I have declared. But akulungi. Kodwa umoya ingcwele. And just be still. Just be still. Now I said just be still. It's because useyakwazi azokwenza. Ubhizi uyahlanganisa. Ukuthi angenelela simele. Just be still. Baze bakubuza. Bathi uhlaleleni. Funa ngabe usuye lapha. Waya lapha. Bakushonisele nale. Kodwa umuzi umoya ingcwele. Athi be still. I'm talking to somebody here. Just be still mfowethu. Just be still. Just be still. Just be still. Just be still. Stay connected. You will have strength to stand. Uzoba namandla. Hallelujah. Kuyahlalwa kuNkulunkulu. Kuhlala noma ngasahlaleki. Mana. Lento yakho kuhlala kuNkulunkulu is also gonna be tested. Uma ukholwa uyatestwa izimo ukuthi njengoba uthi uhlezi uzoqhubeka uhlale sihlala noma ngasahlaleki indaba shaka sihlala. It's because we don't have any other God that we shall serve. Noma uyaphendula noma kaphenduli anayo omunye uNkulunkulu angabelekela kuye kuwe kuphela noma kunje winkosi anala yikhona. Keep holding on. Stay connected. Lento yokuba connected izokusiza khumalo ukuthi wazi ukuthi into odlula kuyo uNkulunkulu uyayazi. Hawu aningizwa into yokuba connected yenza ube ne-assurance yokuthi into odlula kuyo uNkulunkulu uyayazi because you are still connected. Ingakho phela lithi akuyazwelana nobuthakathaka benu. Awu bafowethu ngoba uyayazi into odlula kuyo. Lo mlilo odlula kuyo wazi. Stay connected. Uzodlula. Hallelujah. Size moya ingcwele ngizodlula. Survivor yini uzosiza is a constant prayer that sustains our connectivity. Cela ngifunde First Thessalonians chapter 5 verse 17. Sikhuluma manje ukuthi what can sustain you ukuthi ube connected nangezikhathi ezimbi. Angani noma ngathi phambi kwami ngathi kunabantu abaningi abanezimpi intshumayelo ibuyela lapha. Ngibele ngidedele. What sustains you? What sustains your connectivity uma usempini? Ngoba uma usempini awusustainwa yichorus. It depends ukuthi nalo liphethwe uba. Awu madala. I-connectivity ihamba ne-chorus. Ikayisizwe isupportwe yi-chorus. Depending ukuthi ophethe imic. Naye uconnected yini? Awu bafowethu base athi uqulale yiculo kuvukele yiculo alithangiwa naki uJesu wami yena uzopholisa amanxeba bamangala ukuthi waqula iculo lezalukwazi ayindala kanti they connected. Awumadoda kithi your connection is leading you to a song of another one or connected. Olimele uphendula yena ukuthi angiwanaki noma ekhona leva ngoba uzopholisa amanxeba. Ngifundele ma kuthiwa kuphunywa ngobani? Okay, kuphunywa ngoba isikhathi futhi verse 17. Khulekani ningaphezi. Right. Khulekani ningaphezi.
asikhuleki ngoba kusavuma ngelanga futhi wikhina anika ngelinye ilanga awukho umthandazo ngoba yikho into ongayibonga kodwa iBhayibheli lithi noma kunjalo khulekani ningaphezi ngizoqhubeka to sustain my connectivity ngizoqhubeka niyayazi indaba yomthandazo ukuthi ayibona mawusempini ayibona ubugagwa angisangizwa ngiyazizwa uyabona uma izinto ihamba kahle kuthiwa uzovula ngomthandazo uthi angizodubula wemadoda akithi ayi ngizodubula ngabe ke banginika ngiyadubula kodwa umuntu esempini uthi kambe uNkulunkulu njoba nginjele ngingenawo amandla yini ebese checka i-connectivity athi moyingcwele mfowethu ngicela ungilidele lo mthandazo ngoba nginawo amandla awubafowethu umuntu athandaza esebuhlungwini connected uvama ukuhila la awubafowethu umthandazo wakho uhila abantu ngoba ukhuluma uku-experience painful but ukuba connected kwakhe noma esebuhlungwini kodwa ukhafuna into ephilisayo unamandla ongakithi noma zisiletha noma sithintshelwa phansi asidakali siyakhohlwa ngangemuva sizalulela ngokuphambili kusho umuntu ongenamandla athi wankulunkulu kuwizolo kuwelamuhla kuwelaphakade uyingase phakeme izwi lakho liyadala izwi lakho liyaphilisa bayede kunywe uyamazi umuntu shenge uyamazi umuntu osempini uma izothandaza noma kuthiwa unikwa yiphi item unovalo lokuthi iphene engidlula kuyo ngingayinamathiseli abantu engiyokhuluma nabo abesethi weNkulunkulu wena uthi uyanika oyethileyo ma anginawo amandla manje ngisho njengo-Isaya ngithi uyaqinisa ikhwebo angikwazi ukusukuma ngiyobalisa ngobuhlungu engidlula kubo ibe siyanyakaza kancane into yokwa-connectivity uzomalanga bomlilo awumadoda akithi uthi ngoba amandla anginawo ngizowathathaphi kodwa uzwe ipupupupupupu ikwamboza uthi amandla ngowathathaphi ngoba ngesikhathi u-connected ikwazi iyavala ubuntunu bakho nehlazo lakho phambi kwabantu ubala ngadla angawazi ukuthi avelaphi because it is not about you. Number one. Number two, the pain that you are going through has not come to destroy you, but it's okwambula uNkulunkulu omkhonzayo noma ungakhala namhlanje stay connected one day if not today kuzoshintsha i-testimony hlale phansi aqeda olamai shinda hila uthi abhalayo shenge uthi umoya ingcwele uyasifundisa ukuphimisela abafowethu uma sekonakala kakhulu khuluma nabantu bamthandaza basempini njengamanje ungabe sawuthemba umthandazo kaMamnyandeni ngoba lo unezinto zakhe ovela ubambelele kwakaJesu uthi ngiyathandaza ukuthi bagcine besezweni kunomthandazo owenziwa uJesu
othi lesi simo odlula kuso inkosi ayigcine so amandla okugcineka alele connectivity yakho awubafowethu angithi ngikhuluma nabantu asebebadala nawe nayizwa yini into wenomsa ukuthi ungashunyayezwa ngomuntu khumalo kade unempi uvela uvuka ekseni unento ehlukile nje bangathi ungacwa njengohlala uthi khona imfuyo engapheliyo iyele waze wasangana lo izinto ziyaphetha kodwa uyacula ukuthi khona imfuyo engapheliyo iyaphambana lento when you are connected i-connection lamandla aphuma kulomuntu oconnected kuyena ukulapha ebusukulele anisangizwa bafowethu thina zathi indoba uthulele kade ukhala ulala ubalisile noNkulunkulu uncabane nawe ungamfuna ukumbona ngoba ubukusa ngawo hayi madoda kithi umehluko kunomehluko kuyezwakala uma sekhona umehluko uthi uma umuntu usampini uconnected uvamile ukuba ne-visitation yama-angels abafowethu angizwa mina ngiyazizwa uvakashelwa zingelo ingelo zazivamile ukuvakashela ulala usuthu uphuthu nekabishi kodwa uma usebuhlungwini mina ngisho ukuthi ubuhlungu obukulalisa ngesisu uthi embhedeni ukhona uthi because I cannot sleep abesethumela ingelosi ebusuku abafowethu ziculele mayithanda zikaka umbhede wakho mayithanda ingelosi uma uvuka ekseni uthi hawa ngilale ngikhala kodwa ngizukuthula nokwenama enhlizweni yami by then i-problem ayikho solved into yaka-connectivity ithi unqoba in the spiritual realm before the physical one yingakho uma usunqobe in the spiritual realm begin to worship awumadoda kithi noma usungakhipha imemo ayikafiki i-physical ngoba you go by faith uthi wazali sizobe sinenkonzo yokubonga ngomgqibelo usho inkinga isekhona kodwa ngenxa ukuthi ingelosi seyifikile zathi ibobhekelelayo isinqotshiwe you don't wait for the physical inkosi ayinisiza nikizwe okay wathi ngixoxele enye into sustainer into connectivity is to immerse yourself in the scriptures. You are what the word of God says you are. Your future is not being determined by the challenges that you are facing, but lithini iBhayibheli lithi wenziwe wena waba ngumnqophi wena lithi wena ngokhethiweyo you are a vessel of God wena lithi izwi lenkosi akukho lutho kumehlulayo uNkulunkulu lithi wanyodabula amanzini amaningi awumadoda kithi lithi ungena emfuleni ungena emlilweni amangale ukuthi awushi ngale is because of the connectivity ngiyaya lapho zifaka ezwini lenkosi umuntu ofuna ukuba connected you cannot divorce into connection ne-connectivity into usathana yenzayo he cannot access you uma use-connected ngoba izwi liyakucorrecta before ucorrect angiphuthume ngoba likhona ngijahe khona lastly fellowship and service connectivity ngineqiniso sheke ukuthi njengoba sila sesibuyele emuva sohamba sizwa into yasekhaya ufika la kubuhlungu uluzithemba kodwa ngenxa
What revives your connectivity? Yiba la kukhulunywa ngento kaNkulunkulu. Yiba sekhona in God's presence people are healed. La kukhona khona uNkulunkulu. Ngesikhathi sidumisa sithi mhlekazi. Ngesikhathi sidumisa uyalapha kungazi ulashwa yini. As I speak, you are regaining your strength. Ngoba i-connectivity iya-revive-wa ukuba senkonzweni. Kuyiphutha ukuthi ma usempini uhlale ekhaya ngoba uzohlala ufana ne-keyboard engaxhunyiwe. Uzokwazi ukukhuluma izwi kodwa ngenxa ukuthi awukho connected kulo lingakusebenzeli. Siyapha enkonzweni kungekho kudla izinto ayibhezda. I'm here so that my connectivity be renewed. Ngoba make kwalunga i-connectivity ngizohamba bama ngathi ngihamba kanjani. Athenda noma yamazwi ithini le nto bazalwane ithini ithi yekani ukulova yekani ayiphe ngona ikhangela ilanga a better hope. Musuloviswa into enge does not make sense. Ngiphethwe yikhanda ngizolala. Uzolashwa ubani? Uzolashwa ubani ekulaleni? Woza nekhanda lakho la ufika uhlale. Uzofika uNkulunkulu walendle egcwele indlu. Uthi awuyikhanda lami shonephi? Ugijima ukubadlula bonke because when you come into the house of God ushenge nomkakhe bayathandaza la ukuthi afika disconnected ngenxa yeyinkinga bamconnecte ngene eminyango athi ungakhumbula intulo kanti ubusulokuba ikhanda uthi empini kwelikhanda kusho ukuthi ngizophathwa ke manje yini ulandelanisa izifo phela ma ungekho connected uba ne-file futhi manake uzubone she uyabona ma usempini ungayanga enkonzweni bese uba ne-diagnosis ungakazi uye enkonzweni uyolungisa into ya-connectivity uvele ufike uyigugulishe kambe kuthiwa umuntu uma ine-TB kwenzekani ufundeke nge-TB utadishe nge-TB more than ukutadisha ngezwi ukuthi lithini ngezifo abafowethu. But the moment ungena ebukhoneni benkosi usuyiphethe incwadi kadokotela enegative ekhuluma konke uthi ngiza nayo kuwe ngoba ngazi ukuthi wena uNkulunkulu awudokotela omkhulu ufike uyidaqaze enyaweni zakhe bakhama ukwasha abadayi bathi asikho isifo esimehlulayo bakhamuke bathi nanoma yini uma uyinika uNkulunkulu uyayithatha ayifonyoze amandla okuphila asalimini lakho bathi oshela go and declare life wathi sengiyaphila ushuka kaphili uzu-connectivity uzufakazi abathi nangelinye ilanga ube wawenza lo mhlolo sengiyaqeda owini sengiyaqeda mfethu ngiyaqeda kukhona-ke izinto khuluma ngamadoda amabili isithandaza. One of the things zozala uNkulunkulu ayishilo ngomuntu ongazi ukuhlangana ngani bengazi ukuthi ngiza la uthi uma ufika uma lapha la uzoma khona God will be releasing the healing power. Mina ngiyena umuntu uthanda ukuthandazela abantu ngicela ukuthi uvele uyibambe ukuthi there is deliverance today. There is deliverance uhlale lapha vele uyibambe ungayiquestioni uyibambe ingenangqondo injalo ukuze kusebenzele. Ngifuna ukukhuluma ngalamadoda ukuba connected kwenza usurvive la khona abantu bengasurvive khona abafothanisa ngizwe ukuba connected kwenza ngifunda abahlule chapter 16 verse 17 19 20 kwenza usurvive la abantu bengasurvive khona. Thank you Jesus. No asiqala aqanga uDaniel chapter 3 verse 17 yeah la now
ngifuna ukucela lethi uma ngabe uconnected isondo lesithuthuthu uma uconnected uthepha la ngathepheki khona abafowethu uma uconnected you come with a new testimony ongakazi uyizisho umuntu i-connection ihamba ne-divine manifestation of God's power i-connection it depends ukuthi uyayikholelwa yini yona ngifundeleni 3 verse 17 uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo yebo uyakusikhulula esandleni sakho manake Nkosi mana lamadoda azofaka esithandweni somlilo kwavele uSathane wathi ngibukise lithi iBhayibheli waphindwa ngesikhombisa bayithola information ukuthi lo mlilo niyaku u-extraordinary asizomi angazi kashe ngeBhayibheli angiyena ungcwele angazi noma ukhona yini omunye okwathi mayingena empini kube prescriptive ukuthi impi yakhe yaphindwa kasikhombisa ngoba kusho ukuthi ukhumbula u7 usho ukuthi complete ngama yama strategy sesitha sokubabulala sasi complete stage yayithi into angeke bangafi ngoba this is the last stage yempa babhekene nayo kodwa lamadoda are connected athi siyawamukela lo mlayezo ukuthi kuphindwe kasikhombisa kodwa can we introduce the source of our connection as isizofakwa la kulesithando somlilo bake bangena abanye bafa kodwa ke namhlanje kuzongena abantu aba-connected to the source laba bazongena abafana nabanye sebethothi sibaphendula ngoba njalo ma u-connected you speak obambheka umuntu othe connected angasho lutho ngoJesu angasho lutho ngoNkulunkulu uyasidida uthi ke bathi uNkulunkulu our God sengitshela wena awu madoda funda kancane uNkulunkulu ngifuna wena uthule isimo sakho kuloNkulunkulu wala endlini ona namhlanje uNkulunkulu wethu manake one the possessive pronoun uNkulunkulu not all Tom Dick and Harry uNkulunkulu wethu njengoba sizobathathu uNkulunkulu awubafowethu uNkulunkulu waleli khaya uNkulunkulu walendlu uNkulunkulu wethu I'm not introducing any God but uNkulunkulu wethu nakho-ke khubona esimkhonzayo manake lo uNkulunkulu wethu awubafowethu asinandaba nombiko wakho wesithando asiguqanga futhi ngesiguqa inganceda isikhonza esimkhonza kuba njani unamandla okusikhulula lo uNkulunkulu it's no more about us impela esibhekene nayo kodwa si-challenge uNkulunkulu obayibona into esi-challenge uNkulunkulu ateste your connectivity uNkulunkulu wethu unjani esimkhonzayo kusebenza njani unamandla okusikhulula uNkulunkulu onamandla okumkhulula ngilithi uNkulunkulu ngoba unamandla okumkhulula funda 25 oh God uma usampini uyathanda ukubika uNkulunkulu wakho uma uconnected funda 25 thank you Lord yaphendula yathi bekani ngibona amadoda amane akhululekileyo kwenzeka ke lento angithi inkosi le emfakile ibapanisha bobathathu kuba ngukhothama manake angazi noma lamadoda ngibazothela oshenge baye bathini ukuthi lamadoda amathathu ambona yini wona kodwa sizwa le ebafakile ithi nginenkinga kodwa manje ngathi ngifaka abantu abarong when you are connected ungasambona uNkulunkulu ohamba naye
but izitha zakho izona ezimfakazelayo zithi webasilaya bathinte imali bayamazi uNkulunkulu walowo mfazi ngoba uzobonakala ayindoda yesine. Uyathula mana, uyathula lo Nkulunkulu esikhonekte kuye ngekhathi kusahlanganiswa ukuthi sohlushwa sohlukumezeka amadimoni esaphemba athule nje awabuke aqede strategy futhi akuyeke ungene. Awumadoda kithi kukhona izimpi noma singathanda zasivimbe ngeke zivimbeke ngoba ufuna ukuthi ungene, ufuna ukuthi ungene ngoba akazubonakala. Shenge uma kuthiwa uyangena kuba nesimemezelo asithi lo shumayela kakhulu sikasho njalo oduma umhlaba wonke sesithi asisho kweza amabona kude ukuthi usenkingeni bayithi ibhadla bese liyakusukuma izwe lonke lime ngenyawo baqale bakufonele ungakhohlwa nezitha zakho zikhona kulabo abakufonelayo. Manje ke ngesikhathi uconnected uqhubeka uthi noma kunje uyinkosi ngathi ngiyalibona itafula lenkosi lilungiswa. Kulungisa itafula lakho azohlala kulo ngesikhathi bahleka liyalungiswa. You are still connected. The angels are busy. No matter what the fire is being prepared for you, but the angels are busy with Jesu kulungisa itafula azohlala kulo emini kwaha bebuka nezitha zakho will witness that your God is living. Kuba indoda yesine sengiyaqeda yaphendula yathi bekani ngibona amadoda amane akhululekileyo. Man, nansi inkinga umuntu oconnected ngade kaphilile ekhanda. Lo connected nje bengathi ugula ngekhanda. Lo bhalala uthi ubona amadoda amane. Iproblem angithi asesithandweni somlilo aboshiwe kodwa futhi amdida ngoba akhululekile. Akhululekile umuntu oconnected ukhululeka noma esempini ngoba uyazi ukuthi ayizelanga ukuzombulala. Akhululeka amadoda akhululeka engazi ukuthi lo thawuba fethu noma sesiuphinde ngasikhombisa la madoda ayakhululeka. Indaba i-connectivity ivele ya release the fourth man to be seen. Bafowethu ukuba connected kwenza ukuthi kukhishwe indoda yesini ibonakale bayibona ngathi ngiyabona ukuthi ngisheshisa le ndaba yami la ngijahe khona. iBhayibheli lami lithi babe masha nje. Hallelujah. Like a soldier in the army, I am the winner. Mina ngikhuluma nomuntu ongizwayo wena hlala ungangizwa. Ngathi ngiyawabona la madoda. Manje i-connectivity khumalo yenza izinto eziyi-disorder. Awukwazi ukuthi umlilo ngathi uphindwe kangaka. Awungakhumbula enye yakhumbula siyokhulekela omunye ophethe ngaphethe kwini othi bamthela kwakupetrol awubaba angikahleni naniyazi ama-connectivity nina ngiyabona niyazi ithi ke le ndoda shenge enkulu ephethe ethekwini ithi bangithela nomkami ngopetrol basabethe bayalayitha kwathi kwasho ukuthi kulayithwa abantu ababonke. Bafowethu ngasukuma ngama ngenyawo ngesikhathi esixoxela le ndaba uthi basabathe bafuna umentshiso ongcono kwasho ukuthi bathela umzimba alayishilo connected. Hayi ba lalelani umlilo womuntu umzimba womuntu oconnected uvutha amalanga bomlilo.
So umlilo nomlilo akuhlangana. Bafowethu ngaleso sikhathi abakwazi ukuthandaza ngoba nazi ibhombu zibakhombile kuthiwa ke ngikhulume. The only signal that they had kwakukunyakazisa i-connectivity. Si kwanyakaza i-connectivity kwasho ukuthi ba-connected. Yehla imambane yasezulwini ingelosi abangayibonanga yafika yabembosa ngomlilo omkhulu. Awu madoda akithi, awu bafowethu basabathe bayazama kwacaca ukuthi the connected person will never be killed by anything when it is not yet allowed by God. Leyo ndoda shene yathi kwayinkonzo ngisentweni yayo ithi, if you don't trust your God, trust the God. Agcinanga lapho thandeka babezombulala ngosuku esasiye ngalo kwakhe. Safika ngo-11 ningizwena ngiyena first year mina. It's not about us. Asithandwa ayisabathandaza kakhulu angikho lapha. Ngifuna ukuthi into ye-connectivity. Uma sifika kuyo ngo-11 ebusuku one day babemshaye izinso kwa-collapse ama-organs wonke with one night. Kwasho ukuthi ba-collapsise umuntu o-connected. Imibhulelo ayingeni ayisebenzi kumuntu o-connected. Abafowethu uthi masifika konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthanda. Leli langa bamshaya ngokufa kwama-organs kanti usuku okufuneka aphume ngalo aye esitolo bayomdubula khona. Wanisangizwa mina ngizwa kancane yazi mina angizwa nini. Ezinye izinto ezikushayayo ziyakuvimba zikuvimbela enye into ezakuwe. Uthi ke wena mntu uthi lo lesikhathi ehlezi angasakwazi ukwenzani. Uthi kwavuka izwi lithi this sickness is not unto death. Uhleza setsheliwe ukuthi konke kuyafa. Kwasho ukuthi umuntu aconnected udonsa ivesi noma sebeshilo kanti inkosi kufuna kaphume aye esitolo. Abantu bakhe bazombulala sebehlelile ukuthi uzophuma ngalesi sikhathi. Kuvale kufa kuthi ngila abese khipha unkosikazi wakhe. Power of connection. Umkakhe mayexoxa, I've never seen such a powerful woman. What yazi ngayibona imoto yayisemva kwami. Kodwa babelokhe bethithizela beyilunguza. Babambe ekhanda. Ngoba kuyena lo muntu abamfuna. The question is, abashayi ngani unkosikazi wakhe? Nansi indaba noma nishadile your connectivity will never cover me. Akithi usesukele kumyeni wakhe one faith. Uma sebethi babona yena kwasho ukuthi naye she is also connected. Abafowethu family thing, be connected and let him also be connected. Siyafika alishonanga ilanga bafona bayiceba bathi hayi ukhuni wendoda ngoba uNkulunkulu wethu mayisendala izitha zakho ozoconfessa kuphila. Thina sifika useshocked uqokela nombani ukuthi bavele bangifonela bathi umfowethu uNkulunkulu omkhonza njalo kule weekend funa amade sikungcwaba. Kwasho ukuthi uNkulunkulu indoda yesine yenqaba now connectivity, power of connectivity. Akekho umuntu ongakwazi ukwenza into ayithandayo empilweni yakho whilst you are still connected. That is why the enemy is fighting that you disconnect so that you are vulnerable. Come on bazalwane, invulnerability only exists when you have disconnected. Come on. Say, I will stay connected. I will stay connected. Lastly, fell apart.
uzothandaza. Ngikhathazwa ke inansi indaba ngifundelani kabahluleli. Abahluleli 16 ningixolela, I just want to speak. Ningixole ngesikhathi nani. Mina ngumuntu ke omesabayo uNkulunkulu. I don't want to waste your time. Ufuna ukukhuluma lokho uNkulunkulu akhuluma. Funda. It's not about me, it's God's time. When we meet asizini ukuzodlala. Cela ungifunde 16 verse 17. Thank you Jesus. Labasindeli yakhaya saya. Wathi kuye akuthindanga muntu ekhaya ngokuba bengingumnaziri kaNkulunkulu wasekuzalweni sikamama. Uma amandla ami ayawukuba ayawumuka ngiyawukuba buthakathaka ngibe njengomunye. Full stop. Ngiyakuba buthakathaka. Ngivele ngibe ordinary umuntu. Okay. Sesothandaza. Lo muntu esibhala ngaye la uSamson. This man once experienced the power of connection. uSamsoni yilo abeke bambophe ngeintambo bathi ngeke aphunyuke, kube ukuthi connected to the fire from the source. Lithi iBhayibheli kwakuvele kuqatheke izibopho. Bamzame babona lo muntu unemfihlo, umuntu oconnected. Uma uNkulunkulu esambula uNkulunkulu obukuye wenza izinto ezichallenja isitha. Ezinye izimpi enibhekene nazo zichallenjwa into ekini. The enemy has not yet rested Thembisa. Ifunani noma yini engahle in confuse ngayo ukuze isitha si celebrate. Lana isitha sesibona ukuthi lo muntu une anointing engekho ndawo. So sondo wazala sondo ozala na sondo ushumena isitha siyasibona ukuthi ugobo olukusondo luyingozi kanjani in future. Isitha sikushayela imali, sikushayela la uyakhona, uzusho ukuthi yinje ngilinge kangaka ngoba mina nginalutho, angiyena umfundisi, angiyena umprofeti. Isitha sikushayela ila uyakhona, isitha sikushayela la uyakhona, ngoba isitha sinakho ukuqoba your destiny wena ungayiboni bese si-attack yona. Lesikhathi uSamson ehlenyuka sibona ebulala ngomhlathi weyimbongolo ezizinto ezingakaze zibe khona, ahlangana amadimoni aba ne-conference ukubuza sizokwenza njani to disconnect him. The enemy will never be successful to destroy you when you are still connected. Yaze Nkosi bangizwe labazalwane, ngeke uSathana abukuse ngami manje ngoba I'm still connected. But the moment I move a bit on the other side, uthi ngamthola sizwa onondindwa uzokhuphuka sondo ngivusa into ethize la kuwe sizwa onondindwa bendawo
Ngibona umvakala kancane khoma. Bethe lo amjithu unamandla lo amjithu. Samson mfethu. Funa sibe simthola. Sibona nje ngoba njalo uma unento kaNkuluNkulu oboyifuna weak point yakho bese udila nayo before the enemy uses it. Kambe shenga angazi lutho mfethu nguSamson noma wakhe ngiyangizwa ngeBhayibheli. Angiyazi weak point yakhe yayini. Kodwa ngiyayisolela nje ukuthi nakuba wayinento yamandla kaNkuluNkulu kodwa abantu besifazana babe nayo into shem. Athi kodwa yazi sakhona lesinqa madoda sakhona lesinqa sakhona lezitha asima kusho mina kusho yena kusho ukuthi kwathiwa asifune indlela yokuthi siwathola ukuthi anjani akupha amandla akhe. Nkosi yami ayikhumbula ivesi sifuna ukuthola amandla akhe ukuze sikhiphe la amandla akhe abesefana nabo bonke abanye. Kwaze kwabhlungu uma uke wanyathela waba connected wasi ya disconnecta ngoba uyawazi ukuthi khona into engilahlekele. Yathandaza uNkulunkulu ayikho into ebuhlungu njengokwazi uNkulunkulu uhamba naye ngoba uyawuza ukuthi angazi ukuthi ilahlekephi. Into yami mangithandaza nami sangifana nabantu. Jesus lahlekephi into yami sesiyathandaza. We are here to check. We are here to check our connectivity before we are being attacked by the enemy. When singekho kuposition zethu lithi iBhayibheli yafika le ntombazana lento ithini ithi i-connectivity ivama ukutestwa ngezono. Ngaphinda futhi ingakho isono sibi siyathandela. Musukholwa isikhathi eside une weak point ongadili nayo ngoba uzobanjwa ngayo. Uma unolaka udila nolaka before liyokudisconnect ulaka uyatshela kuthiwa uyahlupha unolaka olubi thu uphakeme ngoba ukuphakama uzokudisconnect. Lithi iBhayibheli uma ngabe bagcina ucula ngiyazi uyacula kodwa kukhona ucula engifunayo lokho kuba connected mfowethu. Yabona no connected uhlabelela sonto. Wayengeke wabama usuhlabela eduze kukaSamson sekufika uDelilah. Bazothi okwahle kancane uDelilah khona ohlabelela. Othi ngiphakamisela amehlo ezibhebeli. Mana Delilah man ukhona ohlabelayo o-connected athi usizo lwami uvela kuwe wenzile izulu kanye nomhlaba Jehova wena ngumolusi wami. Mamhloni wazakhanya waza konakele njengamanje siyasebenza siyasebenza. Nangu uDelilah uswankile ufaka isikete esifishane esincane ufuna amandla ale ndoda kaNkuluNkulu esihlule. Waza siyasebenzana bafowethu. Uyalunga uzomdestroya kodwa sizwa ningizwa ngithi dala sikumoya umthetho wakhona. Uyabona njengoba senze njena nje sonke si connected. Ngifuna ukugcobola laba lugijima kinina nonke. Jesus uma esafikile uDelilah efuna bakhishwa imfihlo ufika nzima uthi la ethu uyahlala uSamson amathangeni kaDelilah ahlabelela uMamhloni ahlabelela uMamhloni
athi mana Delilah ngisafuna ukhona odumisayo ngoba into ye-connectivity ilanda umuntu obeselengela sokokweni ahlabele dumisa manoma yini lingcwele igama lakho halikelinye elitshengalo lingcwele igama lakho Jesu emhlabeni wonke lesisikhathi ahlabelela umamhloli athi lingcwele igama lakho connected umoya wakho uconnecta noSamson indoda kaNkulunkulu asiphelelwe amandla athi awukahle Delilah ufuna ukungcolisa ubungcwele bami ngaleso sikhathi ubhizi umamhloli ulokathi lingcwele igama lakho alikho elinye azizwe ekhona ukumsunduza uDelilah abuye uDelilah azame futhi atshela ukuthi ukhayi naye ubhizi uyadumisa udumisa better hope angibazi bangaki abanengele esibongweni kwathi hlangene izwi kaJehova connected they are singing being connected bonke Samsoni abaqakelela uDelilah they are delivered Jesus this worship iyaphuma iyangena emakhaya la ibihlasela khona ibingasimangade because the collected team is on the podium where Samson we are not going to allow you to die let me lie Jesus yes Lord one day udokotela uMasondo ngesikhathi se-COVID sekuthiwa udot medical dot ebulawa yi-COVID esayibona imishini ngoba udokotela ukuthi uyahamba uthi mamnyandeni ngathi ngiceba nginike iselfoni yami ngingasenawo amandla ngakhona ukuphofa iculo laculwa ubusi elithi igama lenkosi liyo inqaba uthi bathi kusho ukuthi siyavalelisa balibeka endlebeni washo ubusi washo wathi niboqhubeka nibonge ngabantu Jesus Jesus clip umuntu oyiculile akakho esibhedlela kodwa wayicula connected amandla connectivity akhona noma sekuyiclip
uthi bathi nabembeka wesisandla awubafowethu wesisandla waqhuma emphatheni umuntu akadeleki imshini bathi kusho ukuthi kufuna umphefumulo wathi no I am healed nibangwa abantu nibamalayika uthi babuya oza kwabo abethi udokotela lo une-medical experience babizwa kwathiwa useyahlanya wafika wathi hold on amakhaya ngihlanye my God has taken over my God has healed me ngoba ibisingaphezulu connectivity manake the last part sekuzonika usho ngazothandaza uma uSamson mamhloni esekhipha imfihlo ngoba siyixoxi zonke izinto abafowethu asiyixoxi esekhipha imfihlo ukuthi amandla akha kuphi lithi iBhayibheli ngathi ngiyabona amadimoni celebrate ethi ekugcineni sesamthola kanti anamanga lana kho umuntu ezomthola la namhlanje lithi iBhayibheli lami wazi ukuthi amandla kuphi bagijima bazomvuka khonto engayithe ebuhlungu eyenzeka lithi bathi mase bemgundile bambopha wacabanga ukuthi he is still connected abafowethu kodwa Jesu sisisi ngiyambona khumalo ngohafu ethi lezi intanjana abangibophe ngazo abazi uNkulunkulu wami ukuthi uzozohloza kanti already ngenxa yesono ngenxa yomuntu wesifazane now use disconnected lithi wasukuma wasabathe uyagalela uNkulunkulu wami ongcwele kanti uNkulunkulu usemshiyile lose everything but don't lose God ngoba isitha sobukisa ngawe because of that just a minor umuntu allows umuntu wesifazane ongadumi ngisho ukuduma le ndoda ya disconnect at same time ngathi ngiyambona afuna amandla akhe sebezo isitha yabona amadimoni esilwa nawo don't take a risk ukuthi wasondo azolokhe ekubambatha mawusubheda athi kuze simthole ngoba usu vulnerable once you disconnect you will be like Samson lithi iBhayibheli lami batho baze babukisa bamkhipha ngishamela awubafowethu greater is he awubafowethu lo muntu kade ethotshelwa yonke into but ngenxa yomdedengu bomuntu wesifazane wa disconnecta ngathi ngiyambona bafowethu ngathi ngiyambona sedansa ngoba lithi bambiza amadimoni azemdansisa ngathi ngiyabona umuntu kade ethotshelwa uNkulunkulu esedansiswa isitha ngathi ngiyamuzwa wamncenga wathi Nkulunkulu ngiyawazi amandla akho noma sempethile ngeke ngimbize omunye uNkulunkulu kunjenje kungenxa yami kodwa ngangimbize omunye uNkulunkulu ngizobiza wena wedwa he is indeed a caring father wathi sokonakala kodwa nganguyena ngathi wathi shenge just a temporal the last kick can you please connect me can I be connected at least noma ngingasenawo amehlo kodwa mfuni usathana celebrate athi purpose kaNkulunkulu ngalo isezakalanga wamncenga what can you connect me for the last time
Ngicela ithuba lokugcina weNkulunkulu, please reconnect me so that ngizolishaya igoli. Walishaya uSamson igoli engasenamehlo, kodwa walala. Wathi weNkulunkulu, akungenala ngife nezitha zami. Please reconnect me. Lord, reconnect me. Lord, reconnect me. Lithi iBhayibheli, umuntu mase reconnected, something different happened. Lithi iBhayibheli, after reconnecting, abantu abafa baba ngaphezu kwalaba babulala ese-connected. Bafowethu, there is power in reconnection. When you have reconnected, God is here to reconnect you. Shane, can you come? Please check your connection. Please check your connection. Please check your connection before you are vulnerable. When you have got reconnected,